Life Cycle Challenge 2018 se tkun sfida oħra di diffikultà. Din is-sena se tieħu lil parteċipanti minn Abu Dhabi għal Salalah. F'konferenzi tal-aħbarijiet fil-kumpanija Foster's Clark f'San Juan ġew mħabbra d-dettalji kollha tal-istess sfida li se sservi biex ikomplu jingħataw id-donazzjonijiet għal ħtieġa tal-kura tal-pazjenti b'mart tal-kliewi. Net News ħal kummenti ta' Alan Carey, fundatur ta' din l-isfida, u għalinna li din l-isfida bdiet tista' tgħid fl-1998 u l-ewwel sfida kienet fl-Ingilterra u spjeganna wkoll fuq l-isfida ta' din is-sena. Well, it was founded in 1998, late 1998, when my own wife had renal failure. Our first cycle ride was back to England, 3,200 kilometers. Had no idea it would last 20 years, but here we are 20 years later. Still doing the same type of thing, which is fantastic. And obviously this year we're going to Abu Dhabi and Oman, which is going to be very diverse conditions, mountainous, a lot of desert. We've got a great team, we've got 22 cyclists. Tkellimna wkoll ma' Shirley Cefaj, il-President tal-istess Fondazzjoni Life Cycle Malta, hija qaltilna aktar fuq ix-xogħol li tirrikjedi l-organizzazzjoni tal-istess attività. Għandna nagħmlu challenge li mhijiex ride in the park. Tirrikjedi ħafna xogħol ta' loġistika ovvjament għax iridu naraw eżatt anke safety tal-ċiklist, biss imbagħad iridu wkoll tkun diffiċli biżżejjed biex nistgħu ngħidu li hija challenge. Intant hija qaltilna li r-rotta ta' din is-sena hija waħda ta' sfida apparti li tinkludi sfida mhux biss ta' ċikliżmu iżda wkoll tat-temp u anki l-ġeografija. Qed nibżgħu misħana se jkollna temperaturi ta' 40 degrees u għandna ħafna muntanji speċjalment fl-aħħar 3 ijiem li huma jekk tara l-profile tagħhom taħsibhom iżjed cliffs milli muntanji, ġifieri qed nibżgħu ftit. Challenge hemm qiegħda żgur. Foster Clark din is-sena bħala sponsors uffiċjali tal-istess attività ta' 25,000 euro bħala għajnuna għal din l-isfida. Bl-isem il-kavallieri qarbin, il-25 ċiklista din is-sena, 22 raġel u 3 nisa huma ġejjin minn Malta, l-Albanija, il-Kenja, il-Latvja, il-Polonja, Spanja, l-Iżvizzera u r-Renju Unit. Is-sfida se ssir bejn 28 ta' Settembru u 12 ta' Ottubru li ġej u fost l-10 ijiem fuq ir-rota huma se jagħmlu 3 ijiem tul id-deżert tal-istess reġjun.